Manipuri Sahitya Parishad ki Manipur Mathoi Suba Sahi ki Mifam ngasidagi haukre afaba koirido la tungi surul singu lamsing naning na bahona sena gaikang na pongdokre Nupi ama yaw na miyoy taruk ka lupa lak yang kay galising ni Pumathoi ki senfam oida da tablet piece lising mga hena fakre Manipur ILP sa na haluhay na nga sisu tampak itongan-tongan mong sing da pongjang sangsing kre Amasung maitai na scheduled tribe status tan bada maram sai na sa de hay khangtok na ba miyam gi mifam ama iboya na sumang nila sang na pangtok pre Mayam kurumzari adom na yang birabis impact news ni ay okram somendro na huzik pungza si pawagi maroy ba pausing miyam de pijari Numit ini stok na sathaga ba Manipuri Sahitya Parishad kin Manipur Mathoi Suba sahi gi mifam ngasidagi palace compound leba Maharaja Chandrakirti auditorium da haukre Ai bai bisingna kunai asi ki tungi mirol bu afaba maikai da lamjing ba ngamba saita gi oiba masak puthok matam oire haina deputy chief minister Gaikhang amna thorom asik mari len fongdokre Manipuri Sahitya Parishad na lamdama sida matam kaya da gi hauduna kunai asi ki laurak liba thaudang thagat laduna haujik ki mirol asina mamangai da chanaram daba sanabi kya sathar liba sibu semdok na ba makhata na thaudang lobi waina Gaikhang amna appeal tauki Lekhi haksang do custom matungena with all respect last respect pirakanda loyerga patena torga madu pangthok la matungda irin jana ekol pon chamna ga marale leji besa buktoksi haida changsim se aide afra positive oiba approach ka imung amada mi tarama thoi leiba imungda nipa ma khangna nipi ma khangna karan tore mara asoi ba khator madagi inta innocent family members who were victimized of lekai ni tan thok pa yum mai thadok pa biba pikya bangang yauna awa ba biba se is it justice or not hai bisa kan ban thoi marale mi du chido punishment biba kari kai de Ngasi ki thoramad saruk yaki education minister Dr. K.S. Ratan Kumar na Manipuri Sahitya Parishad na khunai asi ki damak lauri ba thautang maruoina mioi kya ba chum mai kai da pusin bada lauri ba thaudang mu thagat phongdoki State government asu Parishad asigi annual grant ki senfam lupa lakh amadagi lakh manga fawba hengatpa publication grant amadi rare book grant ki senfam su PBOI na Parishad na thamlib achum khongthang ni phongdoki loina na thu matam state cabinet puthok tuna Parishad ta fangan na ba thaurang lagani haina minister Dr. K.H. Ratan Kumar na thajab phongdoki ngasigi thoramadu ki saruk amoina Manipur ki saknai da ai ba laikhidraba basaspati miyom Jayant Kumar Sharma gi punsi amasung thabak ki matang da su seminar ma pangthokhi loina na miyoi kya na hiram asig matang da se pathokhi tongan ba issues da oi bi masida koi ai basingna akoi forefront da laikhiba ngakta na mayun chung ki ba ngakta ni ngasi mak koi ki Manipur da thengnari ba issues kya ama JCLP ki matang da oi bi scheduled tribe on bagi matang tu oi biai nataga tongan ba issues kaya ama koi oi biai masida koi ai basingna thodok hendok na koi pukning singsin biraga koi masida mayon chumbada achoba koi thodang lawsu lobiri aduga masi koi proper direction ama pina no bhona matamda yamna chawrba thodang ama lei hedana ai thamjaningi Nupi ama yaw na miyoy taruk lupa lak yang kay galisik nifum mathoy gi senfam oiga da ba world is yours size na sukhang na ba amphetamine tablet piece lising mga ga nifum mathoy ga loina na fare miyoy taruk asi tablet sing asi ga loina inspector of customs headquarters preventive unit Silong amasung deputy commissioner customs division Imphal gi apun mati mamana ngarang nungtil MG Avenue da leba City Heart Hotel mamang gi faban hari farm miyoy sing adu de sandel da gi TH Namzalam Mate Karimganj Assam dagi haujina thangal bazar da leba Bijit Das Zalpaiguri West Bengal dagi Manoranjan Modak Kasar dagi haujina Sagol Moirang lerek da leba Ajit Kumar Das Bihar dagi haujina Chekon Awang lerek da leba Vinod Prasad amasung Kolkata dagi haujina Soibam lekai da leba Amar Kumar Das ni Inspector of Customs Headquarters Preventive Unit Silong amasung Deputy Commissioner Customs Division Imphal gi apun team aduna makoi gi source tagi tablet sing ase yuan ba mi khara lai re ba pau fanglaba matung MG Avenue da sathaki ba operation da mioi taruk adu fa bangam ki bani Farab mioi sing adu gi matak Narcotics Drug and Psychotropic Substances Act 1985 ki makhada case ama lakwat kre
था की तारा तरुक की नुमिदांग पुंग तरुक तगी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट CRPC की सेक्शन सामनिफु मरी की मखादा अथिंग थमख्रे अथिंग असिना मी मंगादगी हेना पुनब यादबा खुलाई ओइना सिजनब याबा नोंगमई सई नुंगना सिंग पोलम सिंग पुबदा अथिंग थमले हेना इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न थोक रोल अमदा खंगलकली जेसी ILPS ना ILP की बिल अहम एक ओलहल हाइदुना लमदम असिगी मरोइबा लंबी सिंगदा पुंग अमम थिंगबगी संगसिलकलिब खोंजंगदा ngasi mayai lambida lambi thingbu khongjang sathakre lambi asi kaisampata khawdana hiang thang fawbu gi mafam singda maira pai bi sing amasung nupa naha kyana lambi da thoraktuna wakan mifam amadi lambi thingbu khongjang sangsin ki mayai lambi da leiba tolso Eveton Memorial Academy की सही नौरी महिरो क्याना वाकन मिफम फंबग लोइना कोलाव क्यासु लाउकी लंबी असिदा मैरा पाइबी सिंग अमसुंग ना सिंगना लंबी दा उवा टेबल अमदि अतै पोलम सिंग फाइजिंदुना लंबी थिंगबगी थबक चथकी पुंगसिंग खरगी लंबी थिंगबगी खोंजंग असिना मरम ओइरग मियाम चथोक चसिंदा साउन अकाइब पीकी लंबी असिदा लाखिबा गारी सिंग लेरक फाउदुना चटपदा साउन अवाब मायोकनकी लंबी थिंगबा मदि वाकन मिफम फंबगी खोंजंग लोइरब मतुंग ह्यूमन चेन सेमदुना इवोबिना लुचिंगबा गवर्नमेंट यानिंगदे ILP की बिल अहुम एक त ओलहलु हाइबना सिंग कोलाव क्यासु लाउकी मयाई लंबी द संक्शन के ILP की ngasi हियो असे हियांग थांग फाउबतंग अकन मोंग द संक्शन की हियांग थांग दगी हाइथखिबो मफम सिंगददी हियो असे की ममी ताखिदे नुमिजुंग मतुंग पुंग अमा ताबदि कैसांपा जंक्शन दसु इमा इवेंट क्या थोलक्तुना मयाई लंबी थिंगमु इखोंग जंक्शन की येलोमी कलु बोतल लिस्ट मिटोप हाप यारोय मिटोप न बोट लेप यारोय पास तौखरब बिलहुम एक ओनथो हाइबन सिंगबा खोलाव क्यासु लाउकी इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा कैराव बित्रादसु लमदमदुगी मियामना वाकन मिफम फमदुना प्रोटेस्ट तौखरे कैराव बित्रा अपुनबा मैरा पाइबि लुफना सिंदुना सथगिबो वाकन मिफम मदुगा मरि लेनना लुबसिगी मेंबर तावरेम सुनिति बालाना फोंदोखिबदा लमदमसिदा लेप्तना संगसिलक्लिबा मिटोप सिंगना योसिनखिबा याबगी अकीबा लैरे मसि फावबदा असेंबली द पास तौखरबा बिल अहु बुंगसि फावबा एक ओनथोकननबा मणिपुर गवर्नमेंट थौरांग मत लौखतबसि यानिंगदे मियाम यो हरोलगा थबक तौगनि हाबा वाखलोन थादोकपियो अथुब मतमदा ILP सिस्टम चनहननबा थबक लौखत्रबदि कैराव बित्रा अपुनबा मैरा पाइबि लुफना JC ILPS का खुसमनदुना अकनबा खोंजंग संगसिनगनि फोंदोखि JCIF na sangchaliba khongthang ase hangribawa aikoina sangchan kigani bill ahum pass tawkiba ado ek to onthokpiu garigi damakta table da taduna thamalibano aikoina phangribawa askan ma khongchang changchan duna mayam gi mateng adom JSP gi mateng pangba ngawngani sangchaliba khongchang kudima aikoi gi kairau apunba maina paibina saruk yagani Assembly na pass tawkiba bill ahum ba ekta onthu olo haiduna thawbal athokpam bazar waiting set asu thawbal athokpam gi maira pai bi singna ngasi wakat mifam sathakre wakat mifam aduda maira pai bi imai bill singna manipur gi yalomi kallu mitop na bhot lepa amadi thada ba yahan gano haibna singba davi tawki लमदमसे की लेजरिबा येलोमी की मसिंगा मिटोप की मसिंगा मानबगी फिबम द लाकलब फावबदा हयेंग ट्रेन चंगलब मतमदा येलोमी की फिबम करी ओइगनि हाबा मणिपुर की मियाम की मिहुट ओइरिबा MLA मिनिस्टर सिंगदा करी अमत फावदबा हाइबसे अंगकपनि हाना JC ILPS की कन्वेनर रतन खोमद्राम MLA मिनिस्टर सिंग की पुंगनिंग सिंगसिलकली JAC या स्कूल न सिंदुर ngasi या स्कूल की ब्रजनाथ मानदब त पांगथोकिबा नोमगी ओइबा ILP की इशू की मतंग पांगथोकिबा मियाम की सेमिनार रमदा रतन फोंदोकिबदा लमदमसे की येलोमी सिंग असि लुपकदरोबा ही अमदा पुन्न तोंगबगा सफ मानरबनी ही असिना लुप मतमद मणिपुर की सिंग अमदि तंपाक की लैरिबा येलोमी पुमनमक लुपतना मांगखिगनी अदुबु ही असिदा तोंगलिबा अखोय मसेल मरक्ता मियोय खरन अमुका हेना लुपनन बसिलिबा से लाइबक थिबा निहाना नुंगनांग फोंदोखि Manipuri minister, everything she minister, yauna or a party, kind of new question. Other Mapoida, Yelomi can look at Tapoida, a question of power, we more. But she according to the lack of the other problem. That's it, Manipuri, but with the Sina, every minister Sina, the Panita, Yelomi can be found out the view about. About the view about. Shelter ever visit the government, visit the government, so Yan Bate, Manipuri visit the government. Masih mau itu saya belum ada. Yang mana kita kita mati mudah, mati bukit bisa di, mati mudah
Maitai Singbu Settle Tribe ke lista yawanan bagi demand bu saugatli amadi lakli me kunithoi da pangthokudor mass rally busu saugatli hana People's Movement for Resurgent Manipur PMRM na chairwala mada fongdorakli Settle Tribe demand ni mayak to laidun miyam lana lamjing na honer group singbu PMRM na yaning da fongdorakli Masing yamjadraba furubasibu kanjananabugidamak akanaba protection amadi matau tari ILP ki demand sumaram sai adubu maitai na Settle Tribe oiraba matamdata amasi yaseng wantok laigani hana zerola sin makha tari sangsileba miyam gi yawasibu miyam marakta khaibung tanan namasung simi tami nungsina handanaba yumpham yaudaba aranba wafam sandoktuna yawasibu kainan naba sinbi gano haina Development and Protection United Voluntary Organization nambol nasu paujelakli Settled Tribes Status in Manipur haiba hiram asida People's Convention amangasi iboyam sumang lila sanglenda pangthokre thoramasi Protection and Preservation Committee Manipur na sinduna pangthokpani thoramadu Manipur gi tongan mafam dagi lakhu miyoi kya na saruk yaki baga loinana civil organization kya gi lusingba singsu saruk yaki Amuko gi President oiraba Protection and Preservation Committee Manipur gi convener Dr. Y Manikuman na thorum mapu oina pangthokiba thoramadu Dr. Arambum Lokendra na convention adugi moderator oiki Maitai bu Settle Tribe ta salananaba wafam lakwa sida Manipur gi miyam marakta samamnaba lakliba sigi matang da kupna khanaduna Maitai ne Settle Tribe on masi maram sai natraka sadi haibu khangdokna People's Convention asi pangthokpani makhata na tongan mafam singda pangthokigani haina su fongdoki Settle Tribe leiriba mayam sigi development makhoi standard of living si akhoni yengor kanda masi karai phawda develop tawre Settle Tribe singi ar karai phawda tawti habja khoi unaraba khangnaraba ngakani khoi central government accept tawren khalasi central government accept tawgibada khoi second class of Settle Tribe lekne hana leiriba status Settle Tribe ta already leiraba tribe singdu ka khoi ga manana status leo habdi yaroi an masda tongan ba akhoi ethnic community sing hoiba different opinion different interest mayam laga amuk akhoi gi problem se hengalakatra haibasi akhoi na aki belai bidagi masidi people ke platform da puthoga khanan man sungani haina kan puthok sarakpani Mitai netraga maitai bu Settle Tribe onan anaba demand tauribasiga mari lainana miyoi kharana manab khunai amadi Indian Maoist ka loina basi Indianization ki process amara hairibasi ki paukhum oina manab khunai habisi Manipur gi laimaida lamyan ba irabot na hodok lamba wakhalon gi lamjing mairani asigum lawa khulon asibu Settle Tribe olaga manab khunai ama semlagani hairaga thawong ase Manipur gi yawal law amadi miyam gi Pandam amasung panthungbu karyamnabu oina thokani hana aina thingkrab lalau lub Maoist Communist Party Manipur ki Publicity and Propaganda ki Secretary Comrade Nonglen Maite na thadorok pasi role amada khangalakli loinana yeknaba kanano masakhangba miyoi natraga lup amatana Indian Maoist ka loiner gadi Indianization ki process amani haib na lawba yagadra haibu wahang ase kaidonungda hanglam loi Indian Maoist haibasi Manipur Maoist ki asengbu comrade singni amadi Manipuri Maoist haibasi Indian Maoist ki asengbu comrade singni maramaduna makatana Manab khunai haibu wakhalon asibu khongoinaba tokpiyo madi malem yawol khongthang mukariyamnaba tokpiyo haina su zerol asin appeal tawrakli All Manipur written test successful candidate of Police Constable Male 2013 base king asi nongyai National Highway ani da total ban tawgani tawramba adu matam kharagi oina yeithokre Thawbal amasung Imphal West District ki Pangthok tana leiriba Vivavosi thasi ki tang taranipan gi June tara fawbada pangthok pa haina government ka yanaba purakpadagi khongjang asi handokpani hana ngasi khurai lai wang da pangthok ki ba paw gi mifam amada JAC gi Joint Secretary namarpam Subhas na fongdoki Vivavosi pangthok rob matung June gi ani suba chayol fawgi manungda result haidokani hana Manipur government na JAC da piki bathajaba du thabak ta ontok pinaba appeals tawki loinana English ingni tarawum doi bes ki thabak lawba loselaba matung nauna Manipur Police Constable launa bahona ribasigi thabak paikhat piu fongdoki That 14 gi May gi 2016 gi ahing nong ai dagi National Highway da toten bal tawne tawrambadu that 14 May 2016 gi numita sarkarna wadhauriba baiba boss candidate singi matam lepi grakpana maram oiraga matam kharagi oina handoksare wadhauriba baiba boss asi loiraga matungda region adu June gi second week fawbagi manungda haidokpigani haibagi thajaba pibikhiba adu busu manghan bidanaba haijari
Manipur Police Department and Loba Police Constable Male gi aiba sangeng mai pakrab thawalam sing followers ki candidates sing vivavosi test tongan numit singda 1st Battalion Manipur Rifles Complex the pung mapan gi pangthok lagani Thawal district ki oina me tara nipan gi me kunmari fawba followers ki oina me kunmanga gi me kuntrama thoi fawba sing district sing lemob candidates singina June 9 gi June taruk fawba amadi tampaki vivavosi pangthok trib candidates singina June 3 gi June tara fawba vivavosi test pangthokani hana Constable Male Recruitment Board ki Chairman T.S. Radheshyam Singh na thadro pasi role amana kangalakli candidates sing na magi original certificate loiner ka dabani hana su cherola sina makha tarakli online ki khutang na tharakwa mobile handset huram miyo emangas Imphal West Police ki cyber crime unit ki team amana faram miyo yadu ki maming thoksom hemanta sahid nifuma thoi Imphal West ki manung chanba Naurim Thong Kumantem lekai dagi T.S. Mangi kawwa magi masani hari Mag Imphal International Airport Labor Courier Service Blue Dart ki staff ni miyoyasina Bangalore da Labor Blue Dart ki office amadagi Manipur ki customer kharagi tharakpa Xiaomi company ki mobile handset mapan fangdabagi wakalakpadagi Imphal West Police ki cyber crime unit ki team na thigatlubada fagat kibani miyoyasina namthak tawdun huralakiba mobile handset mapan yimanungda amadi recover tawre mafam khangdriba atopa mobile handset sing fangnanaba maku wahang pawang sathariari MSPDCL ki amanba street lamp amadi electric post sinba maramna Imphal ki Thawal fawba tingba impact TV optical fiber tatpadagi hausi impact TV ki thoram sing yengba ngamhandaba ki damak management ki maikai dagi nuwaita fongdorakli management ki maikai dagi athu matam Thawal district ki miyam da impact TV ki signal fangan na ba hotnari hari differently able Orabi Kumari Siza Guru Mayum Vivinita Devi Sayesi Goina Council and Lower Class 12 ki examination da 76% fangduna mai pakre Uripok Asom Lekai Leba SS Syam Kishore Amadi Rani Kumar Riani ki masanupi Vivinita Angang Orin Ngaidagi Hauna Larik Laisu Amadi Shes Masana da Tawa Yorpagaloina English and Taramani the Pangtoki by SHLC examination da Uripok the Leb Iboton Chana Higher Secondary School Asigi Oina Mahak Matanda second division the past Torokibani School asigi class 12 arts ki mahiroyam awena ngarang council na haidokiba examination result aduda Vivinita na home science da 88% amadi geography da 84% fangduna subject ani asida letter satkiba loinana Manipuri da mark 72 loinana English da amadi political science da mark humpunipan fangkibani ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯕꯕꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤ ꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩ ꯅꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯝꯈꯤꯒꯦ ꯉꯝꯕ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯈꯤꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯒ ꯀꯩ ꯆꯦꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤ Union Public Service Commission Lowa Haukiba English Singani Taramanga ki combined civil service examination da kunmari super ranked laktuna Manipur ki mangchet purakrabi Daina Kumantembungasi 10 Fingers Group Haurevina achama thorom amada okre Thorma Sida Saru Yakiva Imphal West District Superintendent of Police Dr. A.K. Jaljit IPS na Fongdokivada Mama Pa Oiba Singh na Masama Su Singbu Matik Sabu Miyo Yama Oina Naba Ningtina Senaduna Mai Masing Taman Biyo UPSC ki exam na Daina na Awang Matak ta Mai Park Pahibasi Lamdamasi ki Sautok Saningai ni Ma Kumukya Thorak Laba Matamda Lamdamasi na Sakot Lamjin na Mangin Tab Ngam Gadawribani Fongdoki ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗ 24 ꯔꯦꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯟꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯕꯒꯤꯗꯤ IAS ꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RK ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯍꯥꯟ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ Matang aswai da break kam lawjage Manipur ma dimalem tongan ba I paus ninga loinana aikoi break te gyamna thuna hanjarake Impact News po miyeng tadun lebiyo Delta Tutorials for CBSE admissions open class 9 10 and 12 science from April 4 class 12 arts from May 4 class 11 science from June 6 vacation course for Navodayas and others from May 4
Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorals between 6 a.m. to 7 p.m. The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc Supna Tagilupa Lak Animakai Piba car Sigi features Sindi ground clearance 185 mm, space 222 liters, power steering, drive computer, mileage 25.14 km per liter, immobilizer, passenger class warranty. Lupalising mga khatana book Tobi Horo, Island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go! Manipuri ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ahanba lakpiba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna hingjagan ngasimag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Break matungda mayambo mo nataram no okchari loina bulletin sa gi makata bu pausing miyam da pijari laifam khunok daleba haingang circle gi revenue department ama oidba SDC gi senja thumja tabu official singi matakta government action lokhot piu haina singmeirong yengkhoi menjor mamang makhala kai singrum taksilakli haiba official sing asina aina yadabu mong da allotment order amadi jamabandi aribam ibomcha kawumi amada pithok lamle haina singlup asina maral sirakli ngasi Manipur Press Club ta paumi sing unaba mada singlu basigi secretary arambam kuberna fongdo kibada laifam sipai de leba dak number 316 asi sahiani gi mamangda chief minister deputy commissioner amadi sub deputy collector da CA iduna community hall sana naba amadi lekai gi purki tauna naba gi damak haija kiba laikre chief minister masamak na DC da yengsin naba hai kraba mafam asida arambam aribam ibo chau ibom sana masagi building sab haugalaki singlup asina RTI thaduna yenglubada dak number 316 amde dak number 312 da SDC na allotment order pikiba laite haiba khanglaki loinana allotment order yaudana aina yadabu mawongda SDC na jama bandi asi aribam ningol kongbrai lapum ongbi inautombi amadi hidang mayum Purna Chandra Sharma gi mingda pithok lambani hari numit mangani gi manungda SDC na kupamaro report पुथोक्त्रबदी SDC office asi thingjillagani hana singlup secretary aribam kuberna section wa thamlakli mang sen jathoga aidagi atopa mioi amada singluki wangmada leba mi amabu legai gi rijap toba mafam sida yum sagalannana aidagi pithokpa ana hadi khangena daba saba sini mana tori thabak je masi pende maramaduna mahasi akhoi hangangi SDC ama wena ilaifam sipai elben laifam sipai jigi oina mahasi akhoi thambiranu kayumba khoina nuin mangani jigi manungda kayumba SDC na community hall saba jigi report se DC na kauri bache masi matam jan thagapi de bataragadi akhoi di SDC office so lon gani ab Chandel district ki Purom Pantha village taki SK zone madi ma ki loina pida kwakatel ta khelekai ki maira pai bim de club na compensation pi ke dabni hana Langkam Naga Ver Kunpung tribe na appeal torakli tha sigi nipan gi numidang da SK zone madi ma ki loina bina Churachandpur gi halakpa gi lambi da kwakatel ta khelekai de leramba mof amana amang ata tholakhi bani hana ngasi Manipur Press Club paumi singa unaba duda Langkang Naga Ver Kunpung tribe ki president DP Francis na fongdoki makhoi ani na tolapa gari adu thugai bata na tanal palising marifu tara purse mari amadi ATM card sing su lausin ki Imphal police station da FIR ma thangatuna mioi mari su fagat ki laikre adu ngasi fawba da gari gi ama ngata thok an ki ba amadi lausin ki basenpam sing adu gi compensation di pidri hana Francis na fongdoki District Legal Services Authority Thawal gi makha da later legal aid clinic singda mateng pangliba paralegal volunteers singda criminal and law civil law gi maru aiba sing adu khanganan nabgi pandam da ngasi District Legal Services Authority Thawal na sinduna noma gi obe training program ama Thawal gi court complex ta pangthokre Haukiba April tara mathoi amadi May anida nungai maitai khulda sakhangba singda nomai kapsilamagi thaudok leiringaida ngarang ahik amuk nomai kapsilamle khudakta miyam haruktuna duty tarib Thawal commando sung anisaba IRB personnel singda thomjinduna sauna ungkhatna thokre
पुलिस की माइकैदगी ड्यूटी दा असोइब खरा लैखिबा अदु तुंगदा अमुक हना थोअलरो हाना पुलिस की माइकैदगी थाजब थमलकपदगी नाकल अनिना यानबु पुरखी लागली मे तारा तरुक्ता लमयान संगलेन पैलेस कंपाउंड दा तोंगान CSO क्लब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन लीडर सिंग अमदी JAC यावना मिफम पांगथोक्तुना मखा ताब खोंजंगी मतांगदा खना नैनगदौरी था की तरा हुमदोइदा क्यामगई अवांग लेकाइदगी नामारपम कुमार सिंह सही यांखई मंगा अपोक एन सुरेंद्र कोबु मियो एमा युमदगी थोखिबदगी मफम खंगदना लैरी महाक फुट मंगा की इंची तरुक लोम वांगी मसा पाई कुसु ngौई मसम तेन कई ममाई कोइदा नै लाइबक्ता समब्रु अमसु थुंगी अमदी वाखल खरा सोइरे महाकना युमदगी थोखिबा मतमदा अमुबु मसुगी खोंग्राव अमदी माइखेत मसुगी टी-शर्ट अमा लिटखी कनागुमन हाइरबा मिसक असि थेंगनबिरबदी सिंजमई पुलिस स्टेशन दा खंगनबिरकनबा हाइरी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इम्फालबू लमदम पार्टी पाइसिंदुना लेंगाक सासन तौरबदी लेबाक चाखोटपा ओइगनी मरम असिना लाक्लिब इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मिखल असिदा मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपल फ्रंट ता मिरेप ओयुनिमक सिंगना चोंथोकपिरकनबा फ्रंट असिगी सेरोल अमना खंगलकली नोमोगी ओइबा लेमना मिटलाइंग मगी थौरम कवा पुखरी अचौब कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम असे कवा बैडमिंटन एसोसिएशन कवा सोरोखाइबम लेकाई डेवलपमेंट कमिटी अमदी कवा लाइफरपम लेकाई डेवलपमेंट कमिटी ना पूर्ण खुसनमदन सिनबनी सिजा हॉस्पिटल की ऑप्थाल्मोलॉजी डॉक्टर विक्रम खोइसनमना लुचिंग मियोय तरे ना साब टीम ममना पिकलिबा अंगांगदगी हौरगा सही यामलबा अलसिंगा लेमना मिटलाइंग बतना तना लेमना हिदाक लांगता कयासु येंथोकी थौरम असिगा मरी लेनना डॉक्टर विक्रम खोइसनमना मियोबगी मरुओइबा कयात संगी मरक्ता मिट हाइबिसिसु अमनी मियामना मिटपु मरुओइना खनदबना मरम ओइरगा मिट की खुदोंथिबा कया मायोकनरे फोंदोकी माकना मखा तारदुना मतम चाना मिट लायंग थोकपा मदे चेकअप तौबना मिट की लाइना कयादगी ngakthokpa ngamgani फोंदोकी हाबसे वंस उगिता तारगदी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लिविंग से यामना खंदाबा अदुना अखोइना सेक्शन बसे पब्लिक की वैसे सेक्शन बसे हॉस्पिटल दा लागा हेते येंगसु ngамदबा अदुना अखोइना सी खुरों चाबा सी के कैंप सिदा अखोइना यामना फ्री होइना पैसा लौदबिदा यामना कनो तौना लाइरबा मैम अमसुंग इनाम खुनबा लोइनमक पुंजलगा यामना इक्वल ऑफ सर्विस म पीसे हैना लेपनबदगी ngasi सी के कैंप से अखोइगी बैडमिंटन एसोसिएशन कवागा ना रिक्वेस्ट तौरपदगी आमुकजबन लाक्लिब मे तरा तरुक एयुपुंग मापन मखाई ताबदा चंद्रकित्री ऑडिटोरियम पैलेस कंपाउंड इम्फालदा द कल्चरल फोरम मणिपुर की यांखई निपान सुब फाउंडेशन डे गा मरी लेना कॉन्सेप्ट्स ऑफ लव एंड लस्ट इन मणिपुरी लिटरेचर हाइब हिरम असिदा सिम्पोजियम अम पांगथोकनी हाना फोरम असिना पाउजेलकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा पीबा रेशन कार्ड सिंह खुंद्रापम केंद्र की ओइनंगसी सगोल मांगद लैबा इरैम लंपाक येंथोखरे DSO CIF and PD इम्फाल इस खुंद्रापम केंद्र डेवलपमेंट कमिटी केंद्र सिगी मनुंग लैबा प्रधान सिंह वार्ड मेंबर सिंह अमदी सॉफ एजेंट सिंहना मतेंग पांगदुना पुन रेशन कार्ड लिसिंग तरुक साहुम हुमपुतरा हुमदोय येंथोखी हौखिबा मे तरा माथोय दा ममांग दा मिखल तौदुना हाफखिबा सगोलवन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ब्लॉक असिगी यूथ कमिटी अमदी महिला कमिटी की ऑफिस बियरर पुमनमक अमदी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी यूनिट की पोलिंग कमिटी की मेंबर पुमनमक कांग्रेस पार्टी दगी तोक्सखरब तुंगदा कमिटी सिंह असिगी मेंबर सिंह मिखल तौदना हाफसिलमले लोइनना सगोलवन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी असिगी थबक फजन तौरी हादबु वाफम असि अरान बनि हाना वार्ड नंबर 8 10 अमदी 24 की काउंसिलर सिंह की सेरोल अमदा सेंगदोरकली फुटबॉल वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन मपाल कांगजिम तरानिपान सुब चैलेंज कप वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की विनर ओइख्रे ngasi सानकिबा टूर्नामेंट असि फाइनल मैच अदुदा फुटबॉल वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन मपाल कांगजिम अमदी ईस्टर्न कोलकाता वेटरन FC अनिना मैच असिगी कादब यादे हादुना अकन मोंग लंबा तौनखी मैच असि लोइगदब मिनिट अमता गायरब मतमदा फुटबॉल वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन काउरखिबा कॉर्नर किक अमदा ईस्टर्न कोलकाता वेटरन FC गी डी बॉक्स मनुंगदा टीम असिगी सानरोय अमदा हैंडबॉल ताबदगी फुटबॉल वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन पेनाल्टी किक अम फंकी पेनाल्टी किक अदु फुटबॉल वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन की सानरोय राजेन खांगान मना पांजल ओंथोक्तुना ईस्टर्न कोलकाता वेटरन FC बु पांजल अमा सिनोदा माइथीब पीकी लोइनना रोलिंग ट्रॉफी का लोइनना लुपा लिसिंग यांखई लोइनना रनर्स अप ताहौरबा ईस्टर्न कोलकाता वेटरन FC न रोलिंग ट्रॉफी का लोइनना लुपा लिसिंग कुंथ्रा की मना फंकी
Khorai Assembly Constituency ki MLA Dr. NGB Joy Thanga Assembly Constituency ki MLA T Mangi Babu madi Ampha ki President S Sanatombana ngasi masana adu loisinbagi thoram aduda saruk yaki Manipur Veteran Football Association and Sindura Mapal Kangjibung na Chathargliba tournament sida Mapal lamgi team mama yauna team tara marina saruk yaki TIS based on the Singh Football Academy Tawungko ki nupa masa football sanaroi tared Indian Super League Academy Mumbai na sinduna pangthokadaba under 12 amadi under 13 ki football coaching camp amada saruk yaragani sahi asigi jun tarada hokudoriba sahi mari gi oiba coaching asigi manung channa sahi amagi manung da tha taruk foreign tour sat pagaloina na class 12 fob laisu gi lamda takpi tambi basu sathagadori coaching asigi damak Mumbai da Thasi ani dagi nipan forward the pangthokiba Reliance Foundation Young Camps Selection Camp amada India ki tongan ba state sing dagi lakpu nupa macha football sanaroi sani rom na saruk ya kibane selection camp adu da sanaroi tara nipan khan kibadu ki manungda o Nikes KLX KS Jackson Ice Surdas CS Silvado Ice Thoyam di Y Sanatom bahariba TS Birsan Singh Football Academy tawungku ki sanaroi taret asi khalak kibane Manipur ga khwai ki chana jabadi aina sum khanjabada sports economy si muk chana balaitre football phajana sana ba heragadi thabak phangi amasung paisa yana phangi season namada crore ani makai phangi engineer doctor nadra thikadar amana paisa phangbadi miwa tai adu player na phangbadi miwa ta de sini sports movement bu ekoi kanna samgat sagatna sports economy ama moina resource ama moina laina na ba ekoi honamini ji habse mayam punamaki mafamda print electronics media ki mafamda mateng launana ai amu hana mayam mafamda khoramjage Taruk Suba Hockey India Sub Junior Men's National Hockey Championship A Division ki league match sing ngasidagi sanab haukre ngasi hau bunumita sanaki ba annual league ta Uttar Pradesh Hockey na Hockey Odisha Panjal ahum amada ani suba league ta na Yumbu Manipur Hockey amadi Hockey Patiala bu yam laksana Panjal Nipan and Mighty Piki Sathargliba Championship asig ahum suba league ta na Hockey Haryana na Hockey Punjab Panjal ahum anida Mighty Pi bangam kre Hockey India ki miyang makada Manipur Hockey na sinduna Kumbalampak Hockey Stadium da ngasidagi Hockey ba Championship asida India ki tongan ba state amadi Union Territories singdagi lakpa team tara mari na saru yari hayeng Sathargliba Hockey Championship asigi league match manga sanaragani Manipur Police Sports Club A team na Anisuba State Level Konsam Achau Memorial Men's Regu Event Case Prize Sabakta Crew Championship ki champion oibangam kre ngasi sana ki nupa ki final match adu da Manipur Police Sports Club A na Manipur Police Sports Club B bu point kunma thoi taramari amadi kunma thoi tarama panda mighty pi ki nakal marom da Anisuba State Level Konsam Achau Memorial Junior Girls Regu Event Case Prize Sabakta Crew Championship tana SWC Hyanglam Team A na champion oikre ngasi loisin ki championship asida Hyanglam Assembly Constituency ki MLA N Biren amadi All Manipur Sabakta Crew Association ki President KS Dorendra galoina na masana asibu pamjaba lamdam adu ki miyoi kya na thorom adu saruk yaki All Manipur Sabakta Crew Association bi makada Lifeam Kuno Youth Development Association sinduna association asigi sanabungda sathargliba championship asida nupa ki team tara na saruk yaki bagaloina na junior girls ki team tare na saruk yaki Headquarter IGR South ki miyang makada taranithoi su Bihar Regiment gi 9 sector Assam Rifles na Wangoida volleyball match amangarang pangthokre match adu mapamadu leiriba khunja sing amasung Army Assam Rifles ki personnel sing marakta afaba mari thamnan naba amasung mapamadu sports saukhat nan pandam da pangthokpani match adu da taranithoi su Bihar Regiment ki team amasung Santipur team ani ki marakta lamba tauna ki Matang asida bulletin solution generally mangwai na headlines amu na thamjari Manipuri Sahitya Parishad ki mari pamathoi suba sahi gi mifam ngasidagi haukre afaba khoiri role na tungi surot singul lamjing hanen na hona se aina gaikhang na phongdokre Nupi ama yauna miyoi taruk ki lupa lak yangkha gi lesing ni pamathoi gi champam oigara tablet case lesing manga hena phare Manipur ILP channel luai tu ngasi su tampak ki tongan mafam sing pongjan francin kre
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯇꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯏꯅ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗꯣꯛꯂꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯪꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ